Acara ini disponsori oleh Pemirsa pengerau sasi kaon ngawinang usak kewentenan infrastruktur jalan, umah kerama kantos manggihin kerama seda. Liaran punika produksi komoditas pangan, usaha distribusi pangan taler nampenin pikobot. Akademisi saking Universitas Udayana Profesor Wayan Ramanto Mausang, pengraup sasih kaon mausana kaon ring sajeroning panglimbakan produksi komoditas pertanian sekadi pedes. Kali bulan sanilintang pidabdab inflasi memargi sangkaning arangnyani kewentenan pedes. Punika mawinan, pengraup sasih kaon patut ketampenin becik santukan ngaonang perekonomian tur sida nincapang inflasi. Kawohin pengraup sasih kaon inucap, taler ngawinang margi usak saha distribusi pabuat pokok saking pedesanan nampenin pikobet. Selain saking baga pariwisata kewentenan margi sani macet, mawasana kaon majeng objek wisata, punika taler ring objek wisata sani ngangge toye sekadi rafting, santukan embahan toye tukad ngagengang. Asa punika taler wakil ketua tim pengendali inflasi daerah Trisno Nugroho sampun reksain tur maut saha nampenin pengerau sasih kaon sani kantos ngawinang margi dan pasar Gilimanuk nenten side kelintangin. Kijan tenang indi keinucap mawasana antogalah pengiriman barang sani nyantosang pengeresikan ring margi kapuputang. Lianan punika kewentenan pabuat pangan kauningin kantun sida nagingin ring Bali. Lianan punika pengrauh sasih kaon pacang mawasana ring mekatah produksi komoditas pangan ring Bali. Paiketan dani mawasang pacang stata meperkanti sareng TPID Kabupaten Kota ring Bali ring sajeroning nampenin pengrauh sasih kaon saking baga produksi pertanian. Citamaya Bali Pos Nguningayang.